Mna ke bafowethu sendiphilile kakhulu la emhlabeni. Uyazi andikho mdala ndimncane but i-experience esendinayo mna nendlela esendiphile ngayo nabantu ngeke uze uyiqonde. Ndine-history ngabantu endibaxoshayo. Abantu endibaxoshayo bayakwazi ukumenyula umntu, bakuthathe usodakeni bakukhiphe bakufake emanzini bakuhlambe bakulungise uzidakelwe wena ngokuthanda kwakho. 2016 ndaphelelwa ngumsebenzi mna ekhampanini endandisebenza kuyo. Ndisebenzela le Escort endaweni ekuthiwa kuseBhekuzulu lapho. Waphela umsebenzi. Ndibuya ndazohlala phansi. Ndinomntana omncane. Phela umsebenzi nomntana omncane osadla idini. Uphela umsebenzi so siye ecaleni ngabo September, so siye ecaleni umsebenzi unyaka so yophela. January 2017 ndaba ndifonelwa ngomnye ubhuti wakwaNgobese ebesinaye kuleyo khampani owale Olundi lo bhuti. Undifonela uva kuthiwa kunomsebenzi okhona. Nalo msebenzi lusandibuyisela khona le Escort but awusandisi ke ngoku eBhekuzulu la bendikhona. Suyandithatha lo msebenzi seyondibeka kwenye indawo ephesheya ekuthiwa kuseConfield. La ndiyongena khona ndibizwa ngumntu waseZimbabwe ekwakuthiwa nguJohn wakwaChamaka. Lo mntu ubesebenzisa lo mshini endiyowusebenzisa and ndiyofika kulo mntu lo ozama lo mntu amzamayo azobamba kulo msebenzi yena uyahamba uyosebenzisa omnye umshini kwenye indawo. Andinamali, andinanto zakulala, andazi nje ukuba ndizolala ndlini. Ndixelela ukuba le ndoda ndafika endlini nakho konke ukudla. Ngendlela eyandiphatha kahle ngayo yashiya ndisho iingubo zokulala kuba indibona uba ndinangubo. Ndiyakhumbula nje indihleka ndisenza ihlaya nayo. Kunofishi abancane ababomile nje ithi nako kunye ukudla indibonisa abafishi. Andibazi nokuba baphekwa kanjani. Ndiyayibuza ukuthi indoda abafishi njengoba bome kanje ndizobathini mna benje? Uthi faka uzobeva bamnandi. Ndasebenza kulo msebenzi ndakwazi ukukhulisa umntanami. Ndisho kule ikhampani endikuyo, le ndisebenza kuyo. Xa bendifika la kule khampani endisebenza kuyo ngoku, mna ndifike ndancedwa ngumuntu waseZimbabwe. Nakuyo ndafika the very same. Ndafika ndingenayo nje ingubo yokulala. Ingubo yokulala mna ndayichola kubhuti waseZimbabwe. Sisasebenza naye namhlanje kule khampani. Ingubo yokulala ndifika kule khampani. Ndishintsha indawo ndizosondelela umsebenzi. Amakhaza kusebusika. Nguye wandibheka ngengubo yokulala. Nguye owayendibuza ukuthi ndidingani. Ndibambisene naye kakhulu. Nina ke bantu eniphila ngokungathi niphile esikhosheni. Ungathi anikwazi ukuphila nabantu, nina nizazi nina. Baxosheni kodwa ngelinye ilanga niyobakhumbula. Ngoba kuyefana njengoba nibaxosha amabhizinisi abawenzayo ngeke nide niwenze. Ninomona nina nihlulwa ukufunda. Yabona xa ubona umuntu ephumelela kunoba ummonozele kubaluleke kabi ungena phansi kwekhwapha lakhe uzama ukusenga i-information yokuba ukulanda wakuyo nje ufike kanjani. Aba bantu bafika la imost yabo bafika bazenzela amabhizinisi wabo. Nabangenamabhizinisi abasebenzayo baneziskill abanazo. Nina nehlulwa nisho ukwenza i-security. Nihlala nigadile ukwenzelwa phela nina ningabantu baka-government, niblame u-government nithi i-ANC iyabheda amathuba omsebenzi. Uhlelo ufoltile izandla xa ngabane uchola imali uzenza ubhuti Madlisa apha emathaveni uthi ungcolisa itafula. Nina ningathi ningomagcina nje emakhayeni yenu indlela enicinga ngayo. Nide niyababetha. Yabona nje kunevideo endiyibonileyo yandonyanyisa. Ukuqala kwayo lento ukwenzeka mna bendihambisana nayo. But indlela eniziphathe ngayo nenza lento bendithi mhlambe nizolandela izinto ngendlela eright
kulungiswe abangenawo ama-passport babuyele emakhaya kuyolungiswa ama-passport. Leya video indonyanyisile xa bendibona lo bhuti lo kuthiwa makaveze amaphepha. Awakhiphe ubhuti wabantu amaphepha awaveze. Ngwanawo amaphepha kuthiwe makavale isitolo. Asivale futhi ubhuti wabantu isitolo njengokusho kwabo. Laba suka khona bamngene ngesibhaxu ndonyanya kwathi mandishaya ifoni phansi. Akufuneki uphila impilo ephilwa imigodoyi futhi nemigodoyi ingcono kunalento niyenzayo. Niphila impilo erafu, niphila ubulwane. If nisenza into nibabethelane, babethelwane. Banithatheleni, benzeni. Xa kukuthi bonile, why ningababophisi because amaphoyisa akhona? Ningababamba nokubabamba xa ukuthi bonile senibacholile niba handover ema-police station. Nibabethelane. Yiyo ke into endonyanyisa kakhulu ke le yokuba nje nibagunkuze. Cha, abafowethu apha. Sanukuyenza le nto niyenzayo. Yabona ke ngoku, yekeni le nto niyenzayo. Nisibhekisa kabi ngamanye amazwe. Le nto njengoba isenzeka apha eSouth Africa, even amazwe aphesheya, iSouth Africa niyibukisa kabi. Even amazwe aphesheya ayayibona le nto. Gcwele ezindabeni, gcwele ku-social media. Bayayibona. Yekani ukuziphathisa kwemidlwembe. Yenzani izinto ngendlela erayithi. Zamani nifunde. Qala nawe unamabhizinisi njengoba besenza nabo. Ngumona lo niphetheyo. Abanye bayabashaya nje, akho ndawo basebenza kuyo, bayasetyenziswa, bayakhokhelwa. Uyajabula wena, kodwa wena uqala umsebenzi osebenzayo. Usebenza emntwini wangaphandle. If ubehamba uzosala ukhamisile ungenamsebenzi, uyoxhelana neembuzi uthi idlozi, abantu abadala. Kunguwe ongakwaziyo ukucinga. Asicingeni bafowethu.